ilizwi laNkulunkulu encwadini yaJeremiya chapter number 18. Lo mbhali uthi, ngekwelizwi laNkulunkulu ngehlele endlini yembumbi, ngamkhanza lo mbumbi enta umsebenzi wakhe esondweni. Mhlobo wami, angingadi ukuthi ukuliphi ilisondvo, angingadi ukuthi likugaya ngayiphi indlela, likugaya likubhekisaphi. Kungenteka futhi kuleli sondo sowula ngaphasi unyathelekile, kubuhlungu, kumatima, kude nendlela yekubaleka neyekuphuma. Kepha ngicela kukunika thologcina usesondweni elikahle, kutalilanga lakho ntawuphakamela ngetulu nawe ushaywe ngumoya kube mnanzi. Mntwana sekhaya banesondweni lemnikati. Uthi-ke lo mbhali, kodwa imbita labeyayibumba la isondweni ngalolu bumba yonakala etandleni takhe. Ngaze ngakhumbula Davide athi, Davide, Nkosi ngiside, ngingaweli etandleni tebantfu, ngingaweli etandleni talababi, angimane ngiwele esandleni sakho. Mhlobo wami, ngicela kukunika thologcina nawusesandleni sakhe, noma tingakushubela kwani, noma mntwana sekhaya ungeva kwangathi uyacindzeteleka, kwangathi kuyaphela ngawe. Lokhu sesandleni sakhe akupheli, lokhu sesandleni sakhe akulahlwa. Umntwana sekhaya, lokhu sesandleni sakhe ngeke sitha saze sahlekisa kwagcina sona. Lalela, esandleni sakhe kubunjwa lokungcono, kwakhiwa lokungcono. Uthi lo mbhali, lembita ngase ngibona kwakhiwa lenye inhlobo, kwaya ngekubona kwemehlo akhe, futhi ukuthi ufuna ibe njani. Mntwana sekhaya, kwathi umnikati, kwathi babe, kwathi umnikati wakho ukuthi ufuna ube njani, ufuna kwakha ngayiphi indlela. Sale nje wena utitshela ukuthi Nkosi kubuhlungu, noma tingehla ngati mbili ngati ntsathu, but Nkosi esandleni sakho ngakhiwa kangcono, ngakhiwa ngekubona kwemehlo akho. Ngakhe Nkosi ngibe ngilokufunako. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya. Namhla ekuseni kwaphinze kwaba yintokoto kimi kukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama leNkosi yethu Jesu Kristu. Nasi singwasethu sekuphila nanamhla babe wethu uNkulunkulu asitekele sona encwadzini yethu ihlabelelo eMahubo, Psalms chapter number 86, the last verse number 17, uthi, ngente sibonakaliso sebuhle bakho, kuze labo labangidonzako basibone, badliwe ngemahloni ngoba wena simakathe uyangisita ungithuthude. Nkulunkulu wethu muhle, wethembekile, uyakhadimula. Uyathi Jesu umntwana sekhaya, ngesikhathi bametfuka, ngesikhathi bamshaya, ngesikhathi iTimoti lukhuni, wema wavela Solomane anguNkulunkulu angcwele. Ngilapho-ke inkhadimlo yakhe, buhle bakhe baphelela khona ukuthi noma bamshaya, noma bametfuka, noma mntwana sekhaya adladlabulwa, udzatshula umtimba wakhe, wema wangaphinzisela, wangakhiphi ngisho linye lelibolile. Ngiyacela mntwana sekhaya ukuthi uze wadi ukuthi nawufuna kufana naye, nawufuna inkhadimlo yakhe, nawufuna ukuthi atibonakalise buhle bakhe, mela noma ngabe ngisiphi isimo, uthi Nkosi salutibonakalisa, sale kuvela wena, kuze utowubonakalisa buhle bakhe. Kuyabita, kubita ukuthi umethembe noma ngabe Timoti njani. Uthi-ke lo mbhalo, show that you approve of me, then my hateful enemies will feel like fools. Mntwana se, Lord, show me proof of your goodness, a sign of your favor. Help me, O Lord, so that I know you are pleased with me. Then my enemies will see it, and they will be ashamed. They will know that you, Lord, have helped me and comforted me. Ungaze ubathandazele ukuthi bendlule, bakhweshe, bafe. Kepha thandazela ukuthi ekugcineni ababone uNkulunkulu kuwe. Abamati mntwana sekhaya, abamati, but ngekuthi wena uphile impilo
yebo ungcwele, unamathele kuye, ucele uNkulunkulu atikhadimlise ngawe. Mntwana sekhaya, badzinga kumati. Ngaze ngakhumbula inkosi Darius lawufunza livi laNkulunkulu encwadini yaDaniel chapter number 6 verse 26. Daniel usemgodini. Daniel akufanele ukuthi afe, ucethiwe ngaye, naye Darius ufakile esandla. But kuvesi number 26 libhayibheli lithi wathi nakabona amandla uNkulunkulu, abona bukhulu buhle baNkulunkulu waDaniel, wakhipha simemetelo kulolonke live wathi lo nkulunkulu waDaniel asengimbonile, muhle, akahlonishwe, akukhontwe yena. Kanjani? Ngibona bukhulu bakhe, ngibona buhle bakhe, ngibona ukuthi nguye kuphela lekufanele akhontwe. Lalela mntwana sekhaya, kwakungasilula kuDanyela, kwakungasimnanzi kuDanyela, but uNkulunkulu wathi khadimlisa ngaDanyela. Darius labeka ngamati, wamati uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu sisite. Noma ngabe sikusiphi isimo, simane sikuvete kahle, simane sente bantu bakubone, bantu bafakaze ngawe, bantu baze bamemetele ukuthi ukhona uNkulunkulu wabani, sibone amandla akhe, sibone bukhulu bakhe. Bengithi ngisho mntwana sekhaya ukuthi noma bangakuyela kuyiphi inyanga, noma bangakuyela kudiphi intfo, noma bangakufungela bathini, lalela, nawuna uNkulunkulu, nawu sesandleni sakhe, utatibonakalisa ngekuthi wena wenta inthando yakhe, mkhulu ngakithi kunalo 7. uNkulunkulu tibonakalise. Babe wethu longcwele, babe wethu lwethembekile, ngiyathandaza Nkosi, nangumntwana wakho, angimati ukuthi usiphi isimo, angadi Nkosi ukuthi ubhekene nani, kubuhlungu, kumadima, kulukhuni, mhlawumbe Nkosi indlela ayisabonakala, ukukhathele, emandla yaphela. Kepha bengicela Nkosi, membese tikhadimlise, tibonakalise, kuze kuthi ngisho titha takhe tikubone kuye, muphe amandla lamasha. Ludumo lonke Baba libuyele kuwe egameni likaJesu Kristu. Amen.